ole chỉ về levek ule William Bolte Gym and Outdoor channel ạ kalau lom levek chawa masain in za vai chunga lom thu ka saya pathian za kan channel te athang ve je la thakhat chung lekin subscriber te kan kang je la in mi support na wangin hun lim tak kan mang thina lom thu karon sei masa ani chu mim salama motorsport lama kan buai char char chu min nuwa manin na lama kan buai le nuwa voin chu gym kai noi lampang anon tilang ve thung do na voina kan ti lan tu chu Mizoram Arm Wrestling Championship nei ania voinia hian chuta chuan roi tu tela min som na angin ka hantel pui ve do na hei ka kal sai khop me du ain chomala ti tu ka nei wangin amaro chu kanong cover thei tu Ngailan Championship nei lai Champion of Champion anti ang ji Mizoram chakber arm wrestler chakber ta khan thlang do na voinia hianin weight category zongjong a champion bi kha ting te kha akhan pa ten lom man siam ania chu kan en thei tu ngai la tho me kan channel en thar te tanin ke hi William Bolte kania Gym and Outdoor channel kan ti na san chu gym ke noi lampang fitness industry kan promote nga chumi pelama motorsport riding ang chi te adventure touring ang chi te le bike ke noi khatiang kha kan tuina lamani wangin voinia hianin he channel a hian khatiang kha kanon tilang thin do na in ngai na zong te ni chuan khongai amiro subscribe sak tuwin kan le ngen le hal chau ni chu hei hun thol kan nei mi alo ang vela nia pathian ra channel kan han siam nu hianin mani in soi fiat na hun ang chi te muang ma kan rai na video ti pa han siam ang chi te ha kala nei mi lawa voini hi avoi khatna ang vela ning chu ma se hi event ta ka kal le don thota national powerlifting kan sin na atang han di kha ka han ti chho zela mimsa event te chuan Mizoram Arm Wrestling event ani chho le don ta event ang chi lia kala chu ka mani han in soi na ang chi ngo ma kan chan sin ang chi te ti na ang chi kha hei voin chu kang kalpa in han soi lok ila ke hi ama in kan tlai wol chu ti mai la tiang atang khan in li thei lo mai kan nia tiang khan bike te nei chawin pa te bike te mo ha tiang khan khal chawa ya college cha kan kal ve a ba di pol ten bike te kan nei chau zela chuan bim sa kha sang ni paku han a ron ding ta a khat khokheng ve tak me kha ka han ni chau ve zel ta mim sa din ma te pon kan rai chu ka sang ni panga paruk chau ve la khan mo kan rai na tak hi sang ni pali panga ve la ning ka hia ka he solo chuan hai mani pola bike kan han nei na ang chi khamo khatiang ha alo ni ve ta a chuan mimsa rider te han ni chawa mimsa represent te khan in national racing a te ka hangkal ta se kan ti chho zela eng mo har chana wang hanin bike racing lampang hi ka han chol chan ta sang ni som pakada tang khan powerlifting lampang hi ka hang khel chun zom ta in an kan tlong ta phiana kan na lampang tu tak ani jok don hi ti in kan han lu chil deuh laka full swing in powerlifting bi kha ka hang kal deuh ta ti khan so la tem medal te ka han la chawa chuan sang ni som pasawi som pa ve ta ka retire ta powerlifting bi ka hroi tu ate ka han ni chho ta ka wang han chuan kan exam ma strength coach te kan han ni chawa kan pa so ta zela chuan
soi to ang khanin India national referee category 2 te kha han ni chawvele ta zelta national khang te kha ni wang khanin kan na lampang gym kai noi lampang te ani tak zel wang khanin bike lampang hi full swinging kakal lei thei lawa ma se player te kan ni to lo wangin hai ti ka han non le angani ta a bike hi kumenga mo chung ko ka nei lo manani amar chu vil ro wa chon om nga news te kan share nga engin magazine te changin chuan powerlifting na ma player kan ni to lo nuwa tiang hianin right tum in ma te kan la chho le channel te kan siam chho vele ta ni a chu ka chan chin tlang pui chu ni ta sela ti khanin in fiam na lampang hi ka ngai na tuna hianin mimsa ate powerlifting ate bodybuilding angate hianin roi tu ni na hei player te kan ni to lo wang hanga han ni chho vele ta zelta khatiang ho keima ni enge tuina le kan na kai noi vel kha he chana la hi chon tam theng ba kanon tilang chin do na chu voi ni apo hianin arm wrestling hi chu ka khalu tuk lo ma se kan chen te hi roi tu te an ni hloma tu na hianin ma an la sak em ya gym ne na in kai noi thil te lo ni ta arm wrestling tam tak po hi gym la ma ten wo out thina chung te ni wang chuan voi ni te po mi non tel pui thei lo mi an tia le kan chen pa chen thế em a tel boka ching vel chu kan han toy om do na babutlanga basketball court an ti han nei do na chu a thayang ang anon tilang le do nia ti khan tlai khon nuwa self introduction mo kan han nei thale a ka chan chin tlang pui te kan non soi lang ve ni chu kan channel te min lo ngai hlu sa ka min lo en sak sin tu ten enge hi pak hi enge mon len ni le video te siam ve wa ka te lo ti lo nan hay kan zai lo khop le ha la trong kam te ka thiam lo wa thil ti tu chu ti top me ang chi hi kan ni ve na la hi o ma trong kam thiam de ni te hi chak um thina cho vàng cho nên cắn sợi tủ thế cái thể hiện suy nam ô các tiền chi thế khá cắn sợi lâu tủ cắn sợi ăn chi thế khang mình lâu cái thiêm chuyện ula comment te po hi kan share về suy na hay kan ti thai bo kan nuam hi kan ti về comment han share thế khang mo negative comment te po kha chana ma se kan lim pui va ka cho vàng cho nên in hun hút tak se nga kan video mi lo en sakhim pim po kan lom to in lo comment le ngat phei chu ke ni tam phei chon choi moi na ang he la ni ti la ya hian ki tlai lok ni to a babut lang basketball court khan ya me khe chi lo ong vak lo ong ti chu lo kal ve roi a an tan to a an tan na da som pakhat le chan ve khan an tan ka he ni tu na ta khada ve to Kaya so on nudo niyo. Hay hình nhé. Tại anh lụt xin anh. Anh lâu khel một mốt vào so. Thì so nên mấy chia bộ anh khel làm pa hi. Away liền tí là 70 kg ha. Anh khel giấu to 90 kg a heavyweight thâu ha anh khel le don na hay ti ho hin oma sot la sonin ramp stage kha uma tuna hianin away te mi pa an lo khel me kan hi technique hi atam lu to ka arm wrestling hi chu train khai kha cho eng sheng ka khiat pui em lo wa amaro chu nakina an technical in charge an official tau hi komna te kan nenga tilaya hian Mizoram Arm Wrestling Association in
championship an hoi ho ni ti kha kan on nan ti ve hrim du ni ti ho hi an khela hi tv upon live boka ta hian mo ti son refi panin oma a in tlo khal thei vek ani so mi an arm wrestling table a son ke ne po so nen tang thina a fall tat me hei 013 quarter ha zo khi fall an ti to hana taksa zong zong ha ka nga kha wang po kha niang an ti thale do ne voi ni a fall awang kha din quarter ha zo so chak lawa an puanga tuna ha kan edanga muang chang in el lo ni an in ren lo la ya ti thut ha an tum ni om ta kan ya top pool ten te hook grip ten te technique thuak an na ni chumo tha le thuak mentally le physically ya fit angai an technique a sang khop mai an rang bok hai arm wrestling a hian national champion te po anom nual to international thleng te po anom min ka ria tiang ho bo kha voina hian khela an chan chin hriat ching kan tum don ni tuna hian so an kut grip so a thazok a om ve thina ta chonin hum ma sa zok khan chan san nei thasina ti hianin a phakaran chho ve thina referee aron ban phara ti son referee in adu angin ain hum tir do ni referee na siam ma hian referee hianin a siam em thei lo hi chonin an in hum tir atian an phur thina ni ang kuthimo atu ma phakar chho thei lo khanin ti son referee san siam char a game a hi main game a tam thuak man nanga hetiam en ringot thi chonin in el top hi anga ma se vel ro se na ngai to mo hana fall an ti le to vai khat fall kha poi ni voi ni kha an fall chuan chak lo dei bet lo ma sen chak lo tho ni chumo ti hian an khel me ga het la hian in kan shroi tu sarkima alo om lo mai hai ani hi arm wrestling a hun engawa chen shroi tu ania ti hian in voinia an mani zara thalai te tanin kong nasa takian hong le ta engzang e voini hianin tel thei boina hian player si somrian pakwa kanya district atang hian lunglei arong kala scholarship kon pui chu deuh jong chu district atang hian rong kalin ka ria chuan tuna hian open in uai thi kan then zima mi pa hi 60 below 70 below 80 below 80 above khat yang top hang an thena tian COC kan jong lenga mai che uai ni kan then bok an tel thanem hle mai mi som riat chuang som kwa ang velan ta ti khanin hei an ma ni za hian aron tel ta officially exam e sar thei chau 003 official hi som ni le pathum gan ning ka ria chu ai zol khopui chung mi veka mi thingtlang lampang atanga official ten omem scholarship le lunglei tangin aron chimbok ami a free line le a technical line alo mong khomai ti khanin lunglei scholarship lampang an thanem boka sarki mate hi hei a player te pon lo ni ta ti hian player atangin retire nuwa ahan kai hroen mani in chin chang experience nga takin ahan kai hroi chon hei akang zot mai a chunga kan lom khomai ke ni pok an lom ma chon tuna hian lom na em pakhat chu ecosef mizoram hian main sponsor meron ni sanga chuan RC Kuma VIP Taylor hian kan COC lo man le prize money a lo man fai
kan tum sak boka ajunga kan lom em mani kan lo ba ti khanin I RC khumo fa pa hi chungnung ania ani bo executive awa oma chung ta chu ni kan on la tilang da kan thren pa thon ta oi tuna hianin heavyweight hawang khel to dona hei Mizorama kan arm wrestler nei thatte hei OP te khi da ten oma OP hi a mine heavyweight da hain cham to te cham to 80 plus OP hi a thapol a thaber za jinga mi ni hei when I do sana kan hlan boka she dai heta hina boka she thadawin khela ai OP hi hu phur mi thrim pa ni bo lawe upur lawe chen le chen in tum don ni voi ni hianin munom dong khop mai he tai win kala oma win kala hi fitness coach ni boka arm wrestling lama hian sul nu lo nei boka voi ni hu phur Hupur nó sẽ tới chỗ về mà là chỗ khác chỗ it's nature pa ngay nên cái gì 060 08 sana kan hlan che hei an tan to dona kan lo en don ya apalian ho mo match khan tana walk over oma wang han ha OP ha champion tu jinga win kai tak ha 048 an walk over awangin opponent achak ta hala tuna hianin shiata hei anon chole a shiata tumpui tu hi asamami asam lama tang de non tela hei Mizoram Open a he tlai mi hi origin gym a khona khala hei hi professional India po lar khopan nia professional player anga chala ni to a hian ai nel don ni hei hiata hi kan palian nei jinga tha em ni boka champion tu jinga win kai tho shiata speed a shiata chak thlat mai 081 winner hay complain về đâu ạ 032 tuna khanin hay kan la chun zom lo dewa official lampanga khanin har san na oma wangin hay kabula hengan thriam pa chungnung oma ani hi an mer khiat tonga RC khuma fa pa han tuna hianin an sponsor bok nin ka hria chu ama hi tun hen executive in a ombok ta tuna hianin champion of champion te kha thang ta lo man te kan sha thim lo khop mai a weightina champion kha lo man a don tho mi champion of champion kha lo man shan a don tho mi ti kha min chang them ôi tin là han champion han loman medal lo manga chuan sio silak victor kha somi sai so sio silak victor kha anita chu ni do mai asoy khanin weight champion a omba ka han a pumpuya champion han trophy kha an siam ni han asoy a chu champion of champion bi kha in sponsor to champion of champion kha mi lak tur so ke mani sponsor ni ta chu ani chu poisa fai ta hana ititelem puisa fai kha champion of champion hian sing khat le sang thum alang ala kan lo me chungdonga ti khanin champion of champion khanin poisa fai le trophy aron keng tel dona chumi bi ka chu RC khuma VIP tel o khanin a sponsor enjoy headline mi hi so he ta hian kan president te kan secretary ten om boka soi tong hanin arm wrestling secretary hi Philipania damlo na wangin phaya oma chu khan soi tel ve hrim shimani khan ching khan hai hria da te khan complain na unrematch don ni chu a khan pai nan ti le don hria ta le asami spa kha minga kha che lo ai state po na train on tel wang ta anu luk to khop me so hei hi video vel an en khanin mu mai khan nei ning chu an ti thale don hi an gym kalna chu inanga team inanga train on tel an ni pani hi origin gym kanana khon oma gym thatak mai nia chumi chang chuan
tua hanin an import piala referee na thlung do ni an kut grip pa kha a piala wangin ti hian referee in thlung do ni chumo chuan an phur thina strap man te strap match an ti tan phur so somi sa chuanin a tal chho thei to lo thla pial thei to lo ti sa chuanin a chak jok jok tu kha a chiang mai do ni an phur jo het deuin an phur ni chumo thì sao nãy đó thế chú lệ nghe Devin anh phua tan cút số mò chết son thấy mấy tổ đòn rồi thì sao ắt chặt rọc lệ technique để cho rọc chú khiển mấy đòn đi bối khổng mấy rồi phi bộ sợi tông hắn ám mấy khi bông bột giặc cứ ngót lên đi đâu á viru technique mà nàng ai nhá sợi tông à à anh này tăng ngang mấy tủ rộng ấy chặt ăn cần vắt cái thiếm ta lâu về xăm lắm bằng trang ai cũng cần cho khát chặt lắm mấy tôi hỏi anh tiếng này nghe technical tắc tắc cho con du khai lâu á khi ta chặt lâu tất lắm mấy tôi nói sao nên win cả lại OP à ha anh tum lại đó này anh đi pani hi trả soi technique in ang le gym khada training an nia tuna pu hanin an technique in an je chu kan mu thei ome technique in ang an mana wang hanin anin hum dan jong jong da khan sang vek thina ti khan anin hum pial ta thin ta ni chumo anin el na lampang an ang thina hi enge mi zo tong a soi fi thei lo hi thil tam ta om thina chin ta bong an han zo ta aneng lawang chi an technique ming khan sang tha khelo na zo kan sha thiam lo thin luwa soi fi enge mi zo tonga han soi fi thlap kha a har thina top pool kan tiang chi den chi ha kan soi to a hook grip kan tiang chi de kut anin von dana khamo kut an von dan le anin el dana kha chi sang sang om ve ni chu an ni hi training dun in train tha an ne thi hianin an han in tum ta apui khop mai referee la phur le ta son chak jok chu fiat le mai don ni an kut so phur he tlat to pial lo tu pia chak ta tlat mai OP hi senior zoka ma pon a champion a hai 04 line 03 hai ti hianin ainel chawa final palian final kha ani to dona hemi zo hianin weight category sang sanga champion te kha ainel level anga chu champion of champion ani don ta ni chu tu en khria ta le sampa ha sorry OP le asampa ha inel le don ni chu tang khop me ni ani bohi OP à chakta gym khada training ho ania an technique hi anin man lak lo chodin a chak lo jok tan chan sa chei em à chu wang chonin an technique hi a chang chon an apply thadu lo thina ni soi tong hanin game a chak be an jong dona champion of champion tuna po hi an pota palian champion le 60 plus champion adin tum don hi an wei chu in len lei khop maya ma se arm wrestling a hianin championship jong a chak ber pakhat an thana wangin weight category a champion ho kha anin elle thina ni Nepotelo alto duro go. Wait, pinat sak bel. Tutok dora, song to dora ni. Apalian na jo. Acak tadi. Ane so kho mai dikhanin. Anin el chole dona. Ai en tu po anom nuala. Loi duple dora.
tu na mi ho hi su Jaguar Arm Wrestling Club wait tin a champion ho ha soi to hai nel pa ani len lei to khop mai le 70 minus tinga 80 plus le 70 below 70 plus zo ko ning chu wait champion ve khai nel le do ni tu na hian ti hian ai nel ko langa heta champion hi champion to do na overall champion kan ti champion of champion kan ti kha aron chuak do ni achak tani tuna son champion of champion tu ai nel do na rot long le op hi Mizoram arm wrestling a chuan alar pol arm wrestler tha ania an lo in cham chok thin ani rot long a chaka Mase champion of champion final ani awangin voithum ani nel do ni hian voithuma voi ni chak zok kha champion of champion trophy an la do ni ani khausan a to khop mai tran na to a voi ni na ni nel le don rot long a hi achak le chuan champion of champion ani ta ni rot long a hi champion of champion ani ta ni ti khan champion of champion trophy hemi hi champion of champion han alla dona ti ho hi medal tiếng hậu ha với ní Arm Wrestling Championship 2021 junior MSSC Mizoram Sports Council atanga association hian ti hianin budget min siam sak thina association sang te budget min pek nuwa hianin championship hi association sang hian kan siam da thina ti khanin association sang hianin ain dot ang deuh te a rual deuh ten kan siam thina sarkar lam atanga fan a chhuan nu hianin chutiang che chuanin mim sa race te powerlifting championship te arm wrestling championship te ti hianin kan dei chhota kanon tilang zela tiang ho kha voinia kan thli thei chu ni sela kan channel te milo ngai hlut sakawain kan loma next sa hi chuanin bike lampang kan right na vel hi kan ti thei to tu ngai la kan right thei to tu ngai la a tho me lo man sem na chu te anin kanom to lo me nga kan channel te milo like a milo share sak le thin duin an som le vek chawa next video kan im hule vek don yo bye bye vek ule